رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kwezi mafundi watu wa baba hatu wa dada hatu wa nasha hatu wa nama wanzani, elazimio beseri julize mbabititi wa jeni izokode zirihundrao. Je tiens à informer et à signaler à tous les dirigeants qui soutiennent, qui vendent et qui fournissent des armes au criminel Azali Assoumani que nous sommes déjà au courant et nous allons là où il faut pour déposer des plaintes, et qu'ils sachent que dès qu'on aura un état de droit dans notre pays, ils vont regretter. Donc, nous savons bien qu'il y a des dirigeants des pays qui savent très bien que nous ne sommes pas en guerre avec quiconque. Les Comores, c'est un pays calme, stable, mais il est pris en otage par ce dictateur, ce criminel, ce voyou, Azali Assoumani, qui ne fait que tuer les citoyens, emprisonner ses opposants, voler, détourner tous les biens des Comoriens. Donc il y a certains jeunes et des citoyens qui ne sont pas d'accord. Parmi eux, ils sont tués par ce criminel Azali Assoumani. D'autres sont réfugiés en exil. D'autres sont dans les prisons en train d'être torturés par ce voyou. D'où aujourd'hui j'appelle à tous les dirigeants qui soutiennent, qui aident, qui vendent et qui donnent des armes à ce criminel Azali Assoumani d'arrêter immédiatement. Sinon, ils vont le regretter. Notre pays n'est pas en guerre. Et si vous fournissez des armes, c'est pour nous tuer. Tuer les opposants, tuer les jeunes Comoriens. Et honte à ces dirigeants criminels qui sont à côté de ce voyou. Ou dites-nous, vous avez entendu que les Comoriens se battent avec, ou les Comores est en guerre avec quel pays? Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Seulement, ce dictateur a pris notre pays en otage et les citoyens sont là pour réclamer leurs droits. Nous voulons un état de droit dans notre pays. Pourquoi vendre? Pourquoi donner? Pourquoi soutenir un voyou, un délinquant? Vous lui donnez des armes pour tuer qui? Pour combattre qui? Pour tuer les mamans? Pour tuer les jeunes Comoriens? Donc vous êtes des assassins. J'appelle aux leaders politiques, aux intellectuels, d'être utiles dans leur pays. Soyez utiles une fois pour toutes pour défendre votre pays. Samahani, donc, les jeunes, les diplômés, les instruits, les intellectuels, les leaders politiques, soyez utiles, déposez partout, appelez, informez, écrivez à ces instances, dénoncez ces dirigeants qui donnent des armes à ce criminel Azali Assoumani pour tuer nos frères. Soyez utiles, s'il vous plaît.
Ne restez pas sur Facebook en écrivant des petites phrases simplement. Dénoncez, déplacez-vous, écrivez. Et parlez en langue étrangère pour que les autres puissent comprendre que nous sommes en train de réclamer l'état de droit dans notre pays. La démocratie. Mais restez simplement comme ça. Aujourd'hui, ils ont écrit en disant que le jeune est décédé naturellement. Et ce criminel, colonel Naufal, ce voyou qui a osé dire cela, ce voyou qui a forcé des gens à se vacciner 2 fois, ce criminel d'État qui s'appelle colonel Naufal, qui était censé être un docteur, mais aujourd'hui j'ai entendu qu'il n'a même pas un diplôme de docteur. Ça c'est la mort naturelle, ça? Ça c'est une mort naturelle. C'est quelqu'un qui est décédé naturellement. Donc, s'il vous plaît, soyons utiles une fois pour toutes. Dénoncez, déplaçons-nous. Écrivez à ces instances pour que ces dirigeants arrêtent de fournir des armes à ce criminel, à ce bandit. Les États-Unis viennent de donner des drones. Nous ne sommes pas en guerre avec quiconque. Notre pays, c'est un pays qui n'a jamais eu une guerre contre un autre pays. Mais les Émirats, l'Arabie Saoudite, la France, les États-Unis, tous ces pays vendent des armes. Pourquoi? Pour nous tuer. Donc ce sont des criminels. Normalement, nous devrons vite écrire à l'ONU, la Ligue arabe, l'Union africaine, la CPI, Cour pénale internationale, les Nations Unies, tout ça, nous devrons écrire pour qu'ils sachent ce qui se passe. Vos armes sont en train de nous tuer. Ce sont les armes des dirigeants qui sont à côté du criminel Azali. Ça, c'est des crimes contre l'humanité. Normalement, si on travaillait comme il faut, Azali ne serait pas là aujourd'hui. Mais vous restez là, vous préparez des petits papiers pour que, au cas où Azali va décéder, c'est nous qui devrons. La loi dit-elle, la loi ne dit pas, la loi dit-elle. Mais défendre votre pays, qui est au chaos, ça ne vous concerne pas. Donc essayez-vous, les leaders politiques, qui peut oser dire qu'il a écrit à ces instances, à la CPI, à la Ligue arabe, à l'Union africaine, à la Ligue des États musulmans, en disant que tel dirigeant, tel pays, ont donné des armes à Azali pour nous tuer, vu que nous ne sommes pas en guerre. Donc, il est temps de dénoncer tout dirigeant qui vante, qui soutiennent et qui donne des armes à ce criminel. C'est un criminel et il va payer cher. Vous savez, les dirigeants ou les pays qui ont donné des armes au régime de l'Afrique du Sud et du Rwanda sont dans la merde actuellement. Puisque les citoyens se sont réveillés en disant « C'était vous qui avez donné des armes à ce voyou, à ce dictateur pour nous tuer. Là, il faut qu'il paye. » Nous aussi, on doit vite pointer les doigts à ces dirigeants voyous, à ces délinquants, à ces criminels qui ne donnent que des armes, des poisons pour nous tuer. Mais si tous les dirigeants, tous les leaders, tous les diplômés, tous les intellectuels ne font rien, comment Azali va partir?
Là, aujourd'hui, j'ai eu plus de 10 appels. Chacun veut voir ces photos. Ça, normalement, vous devrez les voir partout. Avec les journalistes. Personne n'a cherché cela. Tout le monde m'appelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous voulez voir ça parce qu'on a sorti un papier en disant que Fanou est décédé naturellement. Donc, depuis ce qui s'est passé, vous n'avez rien foutu. Mais Azali a raison de rester là. Si vous voulez diriger ce pays, moindre opportunité, vous ne l'en saisissez pas. Mais vous restez là en disant la démocratie, la démocratie. Mais pour que Azali parte, il faut qu'on travaille vraiment dans la diplomatie. Par la force. Soulèvement populaire. Et vous ne foutez rien. Comment il va partir ce gars? Moi, au moins, je suis là. Je suis en train de le perturber avec sa famille. Je les insulte. Je les dénigre. Je les imite. Et ça leur fait mal. C'est pourquoi tout le monde est en train de m'insulter. Parce que je les embête, je les emmerde. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? إذن أقول لأن هناك بعض حكام الدول العربية يساندون ويساعدون هذا المجرم، هذا المنقلب، هذا السفاح عثمان غزالي. نقول لكم أن جزر القمر ليست في حرب مع أي دولة. جزر القمر لا تحارب مع أي دولة. فكل حاكم يساعد ويساند ويبيع ويعطي أسلحة لهذا المجرم، لهذا الدكتاتور، لهذا القاتل، ليعلم أنه يعطيه لكي يقتل شعب القمر، فهي جريمة ضد الإنسان، فلها عقوبة. المنظمة الدول العربية والجمعية الدول العربية والمنظمة العالمية وحقوق الإنسان وغيرها. فعلى كل من يعلم أن هذا المجرم أولا ليس رئيس منتخب، بل هو منقلب ويقتل ويسرق ويدمر جزر القمر، وأنتم تجرؤون أن تعطيه أسلحة ليقتلنا. ماذا فعلتم الشعب القمر حتى تساعدوا هذا المجرم ليقتلنا؟ ماذا أو ما الذنب الذي يجعلكم أن تساعدوا هذا المجرم لكي تبيع له أسلحة ليقتلنا فقط؟ نحن لا نحارب، ما عندنا مشكلة مع أي دولة في محيط الهند ولا أي دولة في أفريقيا ولا عربية ولا غيرها. فلماذا تعطونا أسلحة؟ لماذا تعطونا سم لهذا المجرم لكي يقتلنا، لكي يقتل المعارضين؟ وأنتم تقولون أنكم تحبون جزر القمر وأصدقاء جزر القمر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ذنبنا حتى تعطي هذا المجرم أسلحة ليقتلنا؟ وأنتم تعلمون أننا لسنا في حرب مع أي دولة. Pourquoi vous donnez des armes, des poisons à ce criminel pour nous tuer? Or vous savez très bien que nous ne sommes pas en guerre avec quiconque. So today, I decided to denounce some leaders who support the criminal Azali Assoumani to give in weapons to kill a young Comoran, and since are not aware, so we are
reporting if everywhere that was who shall give him armor to this dictator Azali Assoumani to kill the Comoran. Why? As you know that we aren't in the war with another country. So you must stop. You know that his dictator is not our president. You know very well that is purchased. Kwezi watukufu wa Komori arimeo ni bantu kwezi ni wandu wa staarabu, ni wandu mabaga mhozo wa unensi, ni wandu mwambia ni hanze Komori. Mwambia ni okana na mparo amba muradi mbabi. Na mfanye mbarongo. Na mfanye mbarongo ijofa wa Komori. Na mparo amana wa Komori. Mbia tichokanti atoramba kanganzo yake president ngwanzo yake ministeri ngwanzo hasomo sharia hasomo ngo kada ebane sharia mashiso manyika mji udenonse wandu wa nikao wandu sumo waja uwe people hao nika mji udenonse wandu waika yao wanika mdu anvio watodora angamize mali za wandu nika mji udenonse wandu waika yao wanika wandu mizinga kriminali ejairi wabure na simtu akakarisa rumankodo ebane nika mji au droit de l'homme, nika mji haruma cour pénale internationale, nika mji ligarabu, nika mji chanito kanti gabatuka uta communauté internationale, gabatuka uta communauté internationale, gabatuka uta communauté internationale. Il est le cas de la nuit, watuka na de bondo warongo. Kabatinti azalige wa eche da na beluna na fakri wa wararuwa kwa tatu mshidane ngenyu wandu kweli. Ngenyu wandu mjabi somanta wallah. Wanminga mtola pizona maringa mumdeeni. Engarira mpira nyoti pia mtoda za mkanti kama zomdo mzima ende afanya rukoda zipi bani misi ndoda za jena mna madasa shabane manani watotsa oni waduzuwe omwe ni na bezinu onga zito partage wa wazishie okana gari tambi hao ngari waenga o gari zinao ebala o watu hati okana azalilo ujodo zina daina bare keri uliliwa shakabati mduda sujo subitia zine enamna ratambi habo wazina denamna ba watambi habo na zina ya aboti wa mbete aboti wa merde aboti wa tabisha na mchwemanti shio o wanti pia ukana Komori kwa tiradhi na nyimsaidi ya wele kafiri dinu aukana Komori kaiti haru mambana dainanti kartumana na wandu ya baina ujonika azali armu ujonika azali drone ujonika azali sumu uongo ya jiari buwe wandu wa Rwanda wakaujibana na Afrika du Sud basi wa isa wansana walo makini wamba aina mndu ya kaunika mndu kadha armo na sumu na izo jairiwa abonge video ya hukumdula wallahi sisi ka Japaru subuti enda Afrika du Sud au ka Afrika du Sud waono ila dayada mwatambi ya swafu anafunga wana haina mndu yafanya jani Muhammad ngujoka yenda yungu joretelo direct kama Mandela kaja jisakrifie ili wandu wa jwadore ndo namna hii iko usiku leo tiparwa ni wandu wa kimizi kume wandu watimizi kumebwa Komori aina mndu wanzo yaone ni mereze imajiza fanu eba nura nzo siku fanu ya ulawa ya hafa emaju wamba majournaliste wamba wacha wachare wonti pia kabati mba mndu ya chojito wafidia yenda muone yenda tunda radio ne sasinu ichongeze ele dabala la haha ya linu ele kafiri la haha ya linu lelo lijito wele dela mbeukana wahatola la hajifia na abo hawono zinu rizamba wandu pia waziono eba banege njanda na waonesa ngebanu mtu wa mroshe majeshi zabari na abo mtu wakana majeshi waono ngwabo wa filme ngabo wa balezi tuzini ike kweli na ufali ho haya kweli ngo subuti wambe ukane moto ya ulawa ebanu wemle viva hamade mnada ba mtu esi ebanu wede baba ho wewe bona ufali todo kwa bari ngabo la pitali na ba docteur Komori awo la pitali ngabo matui ike kweli manadamu ya mwagena akinu kusubita mekana weyala la jifia weyala la jifia alafu ema picha ya nune zero kwa zinu kabasi wandu wa staarabu kabasi wandu wa sharia kabasi wandu wa kanuni wa denonse zero kwa zinu woti pia shawada za ubasi gebana zalingo chuka huwaji gebana zalingo chuka enda za head kamtushira masisa wandu pareni pia ramva hise wa watu watawapia wallah
wallahi na katiba lo kam na menace azali reserve mna vio uo ya bukana na prepare hapo bangu jo vitsiziwa hobarini ya heba la haraka ya bahizwa mvio ya tao shada bakanywa ruanza shonga nyon mwa magamano nazali kamtushina makina ize population ya soparen kamtushina manzishia ulemengu waelewa ya ukangaliko zao nwandu nwada za shele maudu kamtushinda mama matsahamru ya mrahito shamtoka tibasi kamtina mana nyandu mwana nazali inde mana mzee wa hangu amumtoso iburasheha amwambia ni ukana entikaiti kartinati ya nwana mafava nuna mapede na utufumu ekamtone prefo hemba chini ilo de lejera le ku la komor e prefo hemba chini ekamtone ka oyege mode mumnika vinyo aina majo mwambia hato tukubali e prefo hemba chini hatambia bo boneda na kauzina na ila de manana kaufanya balasi kaufanya nwa tabish ila de manana kaufanya si na mwishi bwana taala wala au rihaba la taharrim mwana mnako arende rewe au ya fewe jazum sham kao khaira iswa dawla hatu bwana taala wala au rihaba la taharrim mwana mnako arende rewe au ya fewe jazum sham Ateni mwenye director na kata mtu yangali kweli rais watu subhanahu wa ta'ala udhuria wala ila mnare mata la wotipia zumba ila mna itile na saba mimi anto abati la pizza tu abajini si jote deri fe pida kaido ula wababo sema sasa zetu zatuka jioni je digoni si ambajini Wala pref wa hele baraku ou pref wa région ku ya Komori dembajini oui de pref ya kamona wensi ewe ikututa hayi tu pasha majio amna nation da omnika hana mwambia hizo anza warengeti wai kao khaira iswa dawla hatu bwana taala wala au rihaba la taharrim mwana mnako arende rewe au ya fewe jazum sham mama hadisino yola mbwana akautsa itombwani akaurongwa pesa atakaruka pesa kaskati zirwa chikonika wandu wamale wala umano na umtoshinda wala da umano na bobo umtoshinda tiburi azalia do yapo ibura shamba ukana kabati sirikali yalana mafahavalu wamezi malaba sha nano wanaona oba ukairibasi rano abangwa wanona zabi gebano ma journalist mloko moripi yakamjashinda mahundo na mapicha wana matambazo wa komori pia waona na mbwe konti zinroati na mbeshe wandoati walo mangabo kenga nyu haranyi izozo tipi kabati zinupi halafude longa babu homa laba wajombe kana emoto la have to far hindi nija eza de civis ezo mtu samba abage na mkeratibu wa Komori mjuhuri wanenezo ngozino kabati mahakama kabati ngotoka yonti almuradi ezedwanza disosoma ni wando haziomeki mazingare dhahabu ya mtate mmoroni mtwanza muidipe Mohamed Abdullah tufuhomde Bufarid Amali muhomoroni ngamjo uja usubuti sha Mwenyezi Mungu mononi wallahi wanuna wala pize fanu hata haina mtu nani kwa vinya jambe wakamlevi wallahi Mwenyezi Mungu ujuo ike hapo mtu kofirikana Mwenyezi Mungu tukaushanje rai ya hene motola ya ukaolala waya unwa Komori ngamjuka uwauzia ngamjuka da mahima tele kaburi baya hafa limtani harara ngamndio kaburi ngamndio mdungi ya majeshi mtu hamu esaba limaji amfinish banza bali mndio no kamjada ngo atola la jifi yani zo mahamba jemndio zambani nsim basi na mdolinda ezicho komhura ni nyoro haziomeki maringe dhahabu ya mtate wimtwanza mumrante yo Laila Sedi Hassani enda hulumba visa majaya owenyi wat ati lain
riwafikia na ukana ngamjodu ngana mwede bonze Dubai yende arenge batahabu ya hai ataba sam jama bana mdum kwa mapesa kamja uswa mapesa abunge nyuan roha ziomeki ngamprofite obo bato yezi komori ngamprofite obo bato yezi komori sha wallahi la adhim ngamjo jitu na mwaze timambia nukana telecom hydrocarbure au finance asekna izopia ezidara izopia na mangalo wandu wafawe njia wandu omeki heze ndo kumsire ndao wazazi wa Komori yabo no wababa wa masafari noja wa antiba dhahabu yabo mtungo urenga basi mwende mjifanyisa mjitajirisa mjiwasha zenyuba wallahi mtifikiru kana azalinge yabo kabati mahakama kuna wisha journalist kuna sha wallahi bila hika Mwenyezi Mungu yatoto matibuni enamna matibu yo mtate mwenye dhahabu ya hini wallah ngena mwambia uruantishia kwa jachibu karna mjibuni bazi tindu za rafikiana dobi ulo Komori na jota wanuni mvumbu kado milinda ya kekamba ngusomo hitima ya kekamba nguharai dobi ulo Komori wangwa jwa sharia mujahidi jwa sharia Gerari jwa sharia waupia emabudi jwa sharia nobo ya vumbu ulo kado mbida aida ba ngusomo hitima wajo soma hitima uambe kwa porte plainte eketi wakazanda wallah shatimoni sanize papier pi uka Ahmed Abdullah tuifo mdengo dharau emzaze moroni woi utijwa bakana mitide na irenga laila abange watukufu amwambioni ya ukana niweni owandu mfanyo hazomeki ngamona oishele kianta bya Mwenyezi Mungu ija yo urenga rowe maro wa inyo hazomeki ngamjamba mitide na hiba mitide na kabo mitide na kajao abange nyo hahaya na mwele marogozele da bala hanyu linudu ngosi bali sali njia rumwe list woita ba hazinga rando aka wacha njanvu woyi hamba ide asomo doctori gutore mawandu pazo na sumu ye bwana woyi mimi ekatifu mimi wacha mimi kairira nado ke mjamni watifu nampo wandu wacha wani we hunif bazo ndizo mkoju sha wallahi tawallahi ka Allah ngamina udu Allah ekatifu bano eka harumwe bwana yinu wallahi kamin lomhar harumwe bwana yinu ukozo kana ngamani ile haki yangu na mtume de haba mamata duna arudhihi wa mali fa huwa shahid muibia wandu muua wandu mviole wandu nikandu mvinyo mnali wakina zope afana ngabo makadhi na majiji na mamufti na majabuja wandu ba wamba kwanzo arengensi warume ba entinge ndo na hii kwa tushido elezo wa Komori ja waone sambajest walone zemali wakabo walisiwane enti wanikwaze bursu wafanye hizo pia kaba tushindo afanya ambambano kwa sisi mtu pareni wamba uma journalist kaba tia shida hata ya zigara mbafoto na mnainu ya jaya ritamba za ile malaba yao mnakusubitamba anambe wala la jifia inde bali ya mare mafan ngamine mafoto ya gazo ya inari fo ya baba lena ya upi inde za juzi zin ndapano mwanisa ni foto madadin waifanu alafu kweli ngaba buhoda aba jela mekana wala la jifia e raporo nge yone sawa ya ukakajarando ngo na chau na majishie ezestasi ta ulemengu wambe presida kadha unikadobi isumu unikadobi mizinga ya jaribu na zikata makodo yode namna kabla zimu abonge hapo watukufu arjobo nando ikamgwa bente kanzani kemle shanga mmamioni ukana nyima ulama umloko moringa mjohuzisiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humsada wa hanyu wa heli criminali hilo wallahi ngamjobu jitu au kamono tulu mange dao kamtula ani kamtina bango mharazao sha ngamjobu ona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mriyadhulumiwa bahaya dhulumu yekafura haya jadhulumishi ya ranzion njomba waitwa ya da ilo plage enda ndungu akamlapisa ezabara akamlapisa dabona wadusu dabona haba izo ya renda bahina mdaze mke yabo mru hamado ika kajato unamba mrienda mrongoza ngamonao atakatujwa na mna uvarance linujile vile nda ntojwa lirondo da hubi simbo litwenda lino vinyo yuhatali jala mageli pan ngamon shakanda shijirisiwa rais wa hatu yemna maana wa 25 yakausalitiwa yavulizo msira katujwa urongo masera aja arambewe yarulile president watu ukawo yabo kajamwa yeye shabari wasonsi
surtout sisi wambajini abori tohufa akata zile mbaiza ngoza tulonziani zio rejeli ngoli shangari shukuri yao minjo bali rongo woda ile hamba abo ambajini ukari aringa mjo fa fula kajamwa yeye shabari wasonsi surtout sisi wambajini abori tohufa akata zile mbaiza ngoza tulonziani zio rejeli ngoli shangari shukuri yao okasare gehazi sio hengio makini sio ya hengio makini Mwenyezi Mungu jailaka mgaweze riwasile la 2029 et la 2030 et quelle en 2030 et mandai hisa yabo esenseno wanzano watu wangu apara sese ya ria kufanya hiru mwamba continuité de l'état ya continuer ya kwenda jusqu'à l'an 2060 go. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amona ola de prefe wa hele jera ile kula he komori ola de prefe wa hele jera kula he komori ngamonao izo ya jakamba balale wa ngemro amado langu kona zingu nikiwa wala ngem onungwa au maserie na mushenzi amba wale we hata basi subhana taala wala au rihaba la taharrim mwana mnako arende rewe au ya fewe jazum sham kao khaira iswa dawla hatu subhana taala wala au rihaba la taharrim mwana mnako arende rewe au ya fewe jazum sham amazomdia nambie isho ya ile wabala ekera isa tosbana wa taala aremata uduri abala taweze zumba ha ebala kansambe indi mimi ntaele wa iso mtomba wa kansambe ebano mbani kutsawe indi ndesamba hano mbani kutsawe indi وعلى رئيس الله سبحانه وتعالى عما يشركون له الملك وله الحمد يبيت على كل شيء قدير جل جلاله يا رب ما تعدوا الدنيا بلا لفظ يابو تجسي وقت يطري أبندش يا برا شام كاو خير اسمه الدولة هتو سبحانه وتعالى ولا au rihaba la taharrim mwana mnako arende rewe au ya fewe jazum sham mama obba bila ina kati amtore jezem na video ino teata raisa tresbana wa taala remabala ta kamala zumba ya wala fule namla ha we kanza me ndwe banga mone namna fa ngamona we karafate namna ino haya izudi ya chao inde ya siha hata ya viromoni huenda ya kaulaulia mpala pala karavati bwala bwavari la chandu otiro bufikire karavati wala dubi khobwala wala ala fakaza mpaka sketi banga bunjiro la serse akaza kasketi quand tu joues 2029, quand tu joues 2030, quand tu joues à 2060, tu vas toi dois linda au kariba niyo go chukwa jani kwa ile prefe wambajini boambaji ebanumdaza kweli waide umrumoni bati we yatso bidia commande avion je bombardeni pia mtokana Dr. Salimu mkena metra larifu mkena Dr. Zile mkena wandu wasoma wastaarabu walionezitwa wontingo juu mtsoda marengele twila jile vilinu yamala taharrim mwana mnako arende rewe au ya fewe jazum sham kao khaira iswa dawla hatu subhana taala wala au rihaba la taharrim mwana mnako arende rewe au ya fewe jazum sham baraka mjuao kamna ushafundi hapo kamna ushafundi mkomori ya jame ukana ewe subhanahu wa ta'ala enobi ya bwana sufa mgufu na zalimati wede ya bwana sufa mgufu subhanahu wa ta'ala wede mwenye utukufu wede mwenye chao wanu wa mabana mnai kamsona ngoza za mabuti
na mielewe kama bani wao watu huruma ni mafavalu ni masana mbafi kuna uona atafundi bani ya jela nizo ngozila kuna uona atafundi ya jela nizo ngozila bana ukari azali subhanahu wa ta'ala ngaba yamba fati ujalla jalal makaulu amada wale vya amada wanakoza bidani kwa mikiro rawe jalam haransi chane zimpare ni bwamba chino aparanizo nezimpare ni bwamba chino aparanizo okono na wasoma wastaarabu mwende mwarege machuya ndo ambakana wando ambalian bali mliko mbapana ngoshi tola abagu manzoni kairiani yumenza akidira na mazani daba yasuitia mwambie ni yoka ekazali hafunyi do mdote dem fareke nyuma bajini bani zako ni bwamba chini wamino mwanzani ya alwanyi do mdote dem fareke bwamba chini kazali hafu nyita famu mdunge bwamba chini mitiro na hamba mitiro amba uzatu nishele baba kheri nyeze mgugu jari nikeza kheri tukaoranza kheri ngunamnikia rero tukaoranza shari ngunamrejezesho wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mtiliwa zena majiheze barua na mfanya inazofanya haraka ili récupérer mnati wa hatu imtoa mihono ni wa hele fava lula tembalinu wa shukran.